ووجدك عائلا فأغنى. يا سلام، جل الصانع. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الله. آقای اذان به همراه پسرشون مهمان ما هستن، تشویقشون بکنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. الله الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله 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 الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. الله الدقة. ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله الله. ألم يجدك في كمان. ألم يجدك مش اسمي. ألم يجدك ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. يا سلام، جل الصانع. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله ما شاء الله. الله 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 الله. چه اندونزیایی بلد نیستیم. خب آقای اذان خیلی خوش آمدید از کشور اندونزی. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير الاسماء يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 يا رحمن الله الله. اللهم ارحمنا يا رب. نفس العلامة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. الله 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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت
طيب. اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت لو كانوا يعلمون. الله الله الله. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فتح الله عليكما أحسنت وبكما ولكما. أحسنت. أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nama saya Bozabone Ahmad Azka Fuad. Ogoy Saya Az biasa dipanggil in Azka. Ismesh Dan Ogoy ini Azka anak saya Muhammad Bo Zian Ogoy Fahrezi. baca yani Pesares Kami dari Ogoy Bima, Zion Provinsi Nusa Tenggara As-Sahre Barat, Bimo Indonesia. Andonizi. ما شاء الله. راجع به ماه مبارک تو اندونزی خود برای ما حرف بزنن، سفره‌های افطار و آنچه که در جمع مسلمانان اندونزی اتفاق میفته. Sebelumnya dari Indonesia ماه رمضان مبارک hari ما Ramadan, اندونزی selamat ها menjalankan puasa Ramadan bagi فرهنگی داریم که saudara-saudara kami yang ada di مقابل Iran. ماه رمضان Jadi مثلا di ما Indonesia kami punya tradisi شهر bulan رمضان Ramadan, سحور یعنی yaitu سحر جماعی bersamaan یا bersama keluarga با هم kemudian بخوریم یعنی شهر با هم بخوریم. menunggu berbuka یکی دیگه puasa. ما هم Kami افطار di جماعی Indonesia disebut ngabuburit. در فرهنگ ما داریم Jadi که tradisi ما ngabuburit ini به memang sudah اسم ada sejak ngabuburit lama di یعنی Indonesia. یکی فرهنگ Ngabuburit اندونزی tradisi دنبال menunggu افطار ما با waktu هم buka میخوریم. puasa. خب محفل رو دیدن سال گذشته؟ محفل تو اندونزی دیده شده؟ Iya, di Indonesia kami بله ما menonton تماشا میکنیم ada در beberapa, اندونزی یک برنامه kelompok qari yang محفل. memang اندونزی ها خیلی دوست دارن این برنامه ها رو. اساتید ما رو که حتما میشناسن. iya, terutama Syekh Sakir Nejat. أنا أخاف جدا شيخ لأن أنا أقرأ القرآن أمامك. خب اینو دیگه متوجه شدیم، دیگه به عربی گفتم من ترس دارم از اینکه جلوی آقا حامد بخونم، روبروی حامد حق داره بخونم. ترسو چیز یعنی ترسناکم. نه وحشتناک آره. أقول أستاذ ممكن يسمعنا شعر. أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله ما شاء الله. في الأحيان أحمد في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني
مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني طبعا بالشعر العربي سمعناه باللغة العربية، وهنا نشير أن هذا الشعر هو لجد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد المطلب، عندما أتوا به ولدته أمه فسر عندما رآه وقال الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر الأرداني. احسن. یه تصویری از اندونزی تو فضای مجازی اون هم خیلی دیده شد، یک تجمع عظیم ضد صهیونیستی. میخوام که بله الان دارین میبینین تصاویر تجمع عظیم ضد صهیونیستی در اندونزی رو. میخوام نظر آقای اذان رو بدونم با توجه به این که میدونم خود ایشون هم تو این قصه فعالن، بیش از 2 میلیون نفر در این تجمع شرکت کردن. شيخ أذان انظر إلى خلفك. Lihat ke belakang, ada satu video dari Indonesia yang Iya, kami di Indonesia يعني sejak mau awal memang konsisten مداوم ya, konsisten كحماية فلسطين. mendukung Indonesia as awal tukhala Kami mudawim Indonesia adalah حماية مردم Islam dengan فلسطين. populasi terbanyak di dunia. حامی مردم فلسطین. با همه Sejak ظلمات lama ها که konsisten اسرائیل selalu kami mendukung Palestina. لعنتش میکنیم. حالا این آیه‌ای که خود پدر خوندن، آقای اذانن؟ بله آقای اذان. آقای اذان خوندن این آیات سوره مبارکه عنکبوت رو که خوندن، خب مهمترین لشکری که علیه اسرائیل صهیونیست در حقیقت عمل میکنه در قرآن، خود قرآن گفته فآتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از یه جای خدا به اینا حمله میکنه که فکرشو نمیکردن. چی؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، در دل اینها رعب ایجاد. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، زدن خونه ها خودشونو با دست خودشون و دست مؤمنین خراب کردن برای اینکه ما نگیم این مربوطه به تاریخ اسلامی. میگه فاعتبروا یا اول الابصار. در حقیقت این قاعده است، قاعده ترس در رژیم صهیونیستی. اون موقع این آیه هم همینه که کسایی که از ملت‌ها و دولت‌ها دارن خود مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الله. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الله. نعم. الله الله. لو كانوا يعلمون. الله. وإن
يا سلام. حضور آقای اذان به همراه پسرشون شاید فقط